Onnur fyrisøgn. Ferslan og vevunum ovurstór, komma. Túsundtals bilar rulla aftur og fram og hvørjun degi. Punktum. Orkunýtslan øgilig, komma, og hon dolkar illa, komma, men nú fara ivalest broytingar at henda. Punktum og reglubrot. Atlanin komma, at fyrirtøkur, komma, stovnar og einstaklingar, komma, ui vóru vi ui eini royndarkoyring hjá sev fyrr ui ár, komma, skulu fáa høvi at royna nýggjar ravmagnsbilar hjá elfelagnum. Punktum. Bilarnir koma til landet seinni ui ár. Punktum. Møguleiki verur eisini hjá øðrum at tekna seg til at royndarkoyra akførini. Punktum og reglubrot. Rávbilabólkurin hjá sev, komma, ui skipaður sum liður ui samstarvi millum sev og eina danska orkufyrirtøku, komma, stendur fyri føroyska partinum av verkætlanini. Punktum og reglubrot. Higartil hava 4 mans hjá sev manna
bólkin, komma. Men nú hevur jarðfeingið eisini fingið sæti millum hinar, punktum og reglubrot. Við tíðini fara alsamt færri akfør at nýta olju og bensin, punktum. Rákið gongur móti reinari, komma, grønari orku, punktum.